Slušaj, sad ostajemo bez igrača, ovaj mora na posao. I ti strebu, jel? Ti neš ići. Znači, fali jedan čovjek, moramo malo sad pojačati jebnu Matiju. Samo izbija loptu gore, ako mognemo go dati, dobro jest, ne da nemo ništa, samo se zatvoriti, gotovo, nema, samo ne daj ugo, udri sve redno, ovaj nas je gore udaruj i njega i slobodno, samo reži, nema priče. Pusti sudiju, ja ću sudiju završati. Hajde, pobjeda! Pa evo, danas je utakmica ova s Poriječanima, neki gradski derbi, pa tako, eto, naše očekivanja što ćemo pobijediti. Možda se oni bore za prvo mjesto, malo kiša i ovo, ali ja mislim da će biti dobro. Vidjet ćemo, evo, utakmica počinje za jedno 15 minuta. Vidjet ćemo šta će biti, jasno. Pozdrav, brat. Daj, bratu, šta? Za čega? Daj, mogu te reći ovi šnicli nakankom. Petri i kriške za meze. Ide. Samo malo deblje komade, buraz, ovo je tanko. Jel dosta? Može. Tama. Izvoli. Hvala. Ne treba ništa, brate, ovo odmah idi. Gdje se odjelo ono? Ajde, Čevda. Kod vama. Svi za sve. Ne skidajte. Šta čekaš? Kidajte se ba jebote. Čekamo i Smaje. Pusti goste jebote. Smaje, ovo odradite poslije. Evo Mehe je došlo. Jezba. Izad bi najamo. Ba Džimija, ba Dugavno. Nije da vam kaže, ovo nema veze više s ovim. Izaćemo fino, zagrijat se u liniji, lagano, ono. Ja nešto liči, ništa liči. Da pobjedim. Daj ba, da pobjedim. Nismo pobjedili. Gdje mi je drugi poved? Gdje si je? Evo, šta ima? Evo, samo isprži onaj roškin, ne? Na koji? A taj. Lečni. A ja. Ajde, glumac! Pa, hljeba! Uzmi pola. Ja ću ispred Almina igrati. Provokacija će biti. Ja igram beka. Biće problema, vidjet ćete, oni su došli s tom namjerom. Čuješ li me ti? Samo mirno, Ej. ništa nema. Na planiru bez opreme se ne ide. Pitaj se pobjediš odmah dozvoli, ti jasno. Hajmo je sad zagriti. Hajmo malo. Ajmo, noge. To onaj visoki, stariji ili mlađi, ja? Mlađi. Možda mladi generacije. Hajmo. Treba napuvati u loptu. Zadnji dođu šem. Izađi ovo malo sam popio. Dobro. Još malo mi je slaba vatra, ali bit će to brzo. A Batan je moj dobar drug i ja njemu nastavim pomagati, evo ovako. On meni to donese, ja mu pripremim. Dobar i na terenu i van terena, družimo se, dobar je s Rajom, nije kavgađija nikakav. Pomaže Raji koju voli, s kim može ono, i njega Raja voli i cijeni, poštuje. Pošten je, radnik je isto veliki, ko hoće Raja dođe tu da zabavi, da pogledaju utakmicu. Sigurno da je dobar čovjek. Može on ovako, evo pomogne mu malo, ja mu to iznesem, serviram. Ništa, brate. Nemoj ulaziti. Nije Bogu, Batane! Ubili, brate, za ovo. Sve ostalo, ej!
Znao sam da je prečka, jesam. Kad u sudbom mezi, kad ima piće, onda zaista mu je teško dati gol. Dobar. Jače, slobodno iznesi loptu. Vidiš da ne znaju, pola! A Gogiću, bola! Igraj! Evo u liniju, igraj! Dobro. Zovem se Batan, rani, ima 10 godina u ovom klubu. Ovo ti je opštinska liga, eto, malo se zabavljam. Nije nešto sjajno, ali eto, more se. Glavno je čovjek koji dinar malo preživimo, eto, popije 10 maraka od utakmice. Hadi, živo! Koliko je taksi od 5 puta? Faul! Pa sudija, bolan, pa vidiš da je dijete! Ajde, bio 2 metra! Halo, bolan! Pa čiji ti je lopta? Pa čiji? Ti izlazi nazad je loptu, udalješ ti je nije niko. A daj, ti se jeboga. A daj, babaj. Izlazi nazad, 3 metra. Sudije pošteno, nemoj biti pošteno. Batani, evo gotovo je. Evo ide. Ovo ćemo malo samo i on to pomalo mezi tamo u golu, ja njemu ostavim malo vina, malo mezeta i za čitavu utakmicu to je. Kamo meze? Tu je sve. Ide odmah. Evo ovako more, nož, vilica, ovo, sve je po standardima. Ne treba ima peškirba, sam ti ovo, ne. Dobro, baj. Jače tu cilo! Ostane! Ja sam Skopljak Dragan, sekretar nogometnog kluba. Iz poslova sekretara obavljam i ostale posle, jer je malo pomalo ljudi su očili, ja sam i trener, i oružar, i službeno lice, i fizioterapeut, i sve što treba jednom klubu, ja sam de facto. Ima predsjednik kluba koji se brine o financijama i tako dalje, a što se tiče operativnih stvari, ja obavljam sve. Kako je papa? Dobro. Uzori su ovi ekipe italijanski ligaši, Juventus, Roma, Milano i tako dalje. Čak i neki igrači uzmaju ta imena pojedinih italijanskih reprezentativaca igrača. Jače! Hajmo. Evo iš ti meze ovdje, malo. Džedo nosi ovo nož, ba ne da sudija nože ovdje. Ništa, buraz, ovo ti je zadnja liga ovdje, ne možeš ispast dalje. Ovo je prvi put u istoriji da vodimo 1-0. Kako ja znam, primimo po 5, po 6 komada, nema ništa. Prezadnji smo na tabeli, buraz. Ne moramo ispast koga jebe. Ovako, pomalo, eto. Igra se, zabavlja se. Evo gola, bre. Jače! To je šofa! Zađi! Ma sudija, istiraj ga napolje, bo! Sudija, vi šta ti radi, bola ne biju. Hajmo. Meze stoji vamo, bura, zato što ne znam se bacati u stranu, pa stavimo ovdje da ne bi ko borio. Evo vidi, sudija ne da pokrije peškirom i šuti. Eto. Bravo, Tio!
Bravo, Tilo, majstor, bravo. Alo, alo. Lega! Ej, lijepo Juri! Moj fudo, moj. Na izlazu, na 3. kilometru, šumarska kuća. Da, ako ne može igrat, tek ide. Može se bez igranja. Igra dole više. Marić će uć malo. Idi više pod sredini. Da, meni ima da. Ne može igrati Ado. Vi se svi dole vraćate. Neće se vrati zbog njega, pa ovako. Ali nemoj se vraćati, vi dole se vratite i nema ni veze ni ništa. Ne govori da se ne vraćaš, ostaň samo na sredini. I na sredini ja znam, nema nikog može. Kod golmana, kad se izvodi on, Kakav Tilo, gledaj. Rado, meni ima, ovako ne sada ispisao. Gdje je mogo da se ovo klizi nešto. Pa ne može odmah. Da, pa da, gdje ima li? Što ćete ono, izginit ćete po ovom latu. Rekao sam do noge igrajte, oni kjeraju, spuste loptu do noge. I bez priče, bez disku, i prvo prva vađaje se prvo. Što ideš na ovo? Idemo sad na valu, odmah kreni sad. Ko prošli put sad Slušaj, sad ostajemo bez igrača, ovaj mora na posao. I ti strebu, jel' ti Nešić? Znači, fali jedan čovjek, moramo malo sad pojačati jebnu Matiju. Samo izbija loptu gore, ako mognemo go dati dobro jest, ne da nemo ništa, samo se zatvoriti, gotovo nema, samo ne daj go udri sve redno, ovaj nas se gore udaruj i njega ide. Slobodno, samo reži, nema priče. Udri sve jebi i Matije se oskuba, mi gore dođemo, upiši, znači god odeš, fasuješ. Slobodno udaraj, ne, ništa ne gleda. Ma samo udaraj sve redno. Pusti sudiju, ja ću sudijom završati. Hajde, pobjeda! Ajmo. Ajmo, igrajte, igrate bez igrača. Evo da ispušim. Batane stisne sad. Zatvori dol potpuno. Umijete čuvati rezultat koliko, ali nema veze. Rado je očeo. Odi bori se vamo. Juri! Hajde zagri se. Odi razgazi. Odi se, razgazi mi cipelu. Vidi ovo grutavo koliki je. Hajde Cilo! Ono ja na pivu sa sudijama, pa vidit ćemo se. Dragane, ti šan kad je utakmica, jel? Sve u svemu mi smo navikli na ovo. Da izgubimo, nismo nikad ni pobijedili, ovo slučajno da bila i da povedemo.
uglavnom ne može se dalje. Još jedna utakmica ima do kraja. Igra se ovdje, ja mislim da ćemo staviti prvu pobjedu. Ćemo iduće sezone se malo pojačati. Nema ni para, nešto klub malo u teškoj situaciji i tako. Pa dobro, šta je tu, imali smo svoje šanse, nismo iskoristili. Nismo iskoristili. Kazna slijedi obično. Kan je kan, pa je prodao ligu prvaka, ako mogu i ja jedno.